ngasi maitai macha moina Manipur macha moina lakadoriba general election da paisa ga khoi wana nin leiraba ko aita di akhoi se khoi gi 21st century gi losalam dai da khwai gi pangba aduga kai hai tare akhoi ji mithibu mitam bal hai do khoi gi maitai gi wai da adu ta to kadoi ne aroi aduna khoi di huji munna bhab ta ga munna khani ga matamni aduna ina young voters sing da appeal tawni ji young voters sing gi mind ji mohoi di huji thaina gi ahalman hairaga angang sing jina inba do is another story ko huji ti moi ji khangba ya ba khanga bane ba haiba ya ba khangba moina ahalman da haibi matam da ko ahalman ji loi tai huji ji aduna khoi gi lakado si gi se da change ji da khoi gi paisa gi change ko emotion gi change adagi skill development gi change adagi ngasai health sector ki change education ki change adagi meaning ki change lifestyle ki change ko hoji Singapore da 80% of the entire population je to atop country laga 20% khatan le ga nuai ne moi keno tok thoi ji ado ngai sai gi budo 300 million people India se only 1200 British na bureaucrat British na nei ga le mi ba style do ado ya manjala ko gi pot am yaw re bu ji akoi gi Manipur gi le ri situation ji da akoi gi political party khara na koi hanglai sabi ba hai tare koi dan le mem se phamu ga pamba lepor ga lepako angang tong law bi da angang si bu ju can I give condolence message ji ga ha ga phone ga tor ga message thana ga yare ga condolence message ke bi time manjal le ba adu gi political will yaw da ba thona le da ba leader sing du na chahi hum ko yenga la ba ni na matung da na sum yeng le ga di hai ro potu kari oi ga de gi je khoi na bhap ta bi ro ha ni da akoi gi message di adu si gi message is very clear enough is enough natra adu tadi lakadol ba 2027 gi angan bijai da change to wai je political gi arena je change yaw da gi aina swai da non ta ko khoi je akoi ithau je dharna toksi lao ko adigi mena pai bi tholo hayeng dissident protest lei hangsina adu lei hangsina machem adu lei si yak thane khoi gi life tel tawri ungi ba pot myam se si myam je to on si ke du gi dharna pham dei no ke du gi ihong to dei no system du mong ta na lei raga di aduna ngasai system hai mo tam dai na state center state le ba kholi ba thengna ta re na khoi Oza Somorjit akoina yeng ba yari si 2023 May gi tang hum dagi maitai ga kuki ga gi thoiba conflict sigi thoiba sigi root cause haraga di sigi version chu documentic yangre ngahak lai ga version si amamukpi dana tawringe gi cherak sida khoi mioi ke ama haidi asina nangraba adudana tana hakchang phobo thiba khangdadana imung magi family na ritual phoba pangthokpa ngamdadana leiriba aduga tongan ba IDP sing mayum changba ngamdadana leiringai gi cherak sida akhoi president rule leirure adudagi mu mayam gi apamba popular government ama lakpa haidana popular government ama mu BJP gi leader anauba ama akhoi uza khemchana magi luching makhada April ki tang mari dagi smain tau tan lai pa khoi san pan bi 98 days is surabani mahak ne hek palak padagi April da punnami trama thoine ba za laitri se series of unwanted incidents ne ba thoi se adagi maitai ga kuki khaktang thoam badagi hojik si inter community gi conflict ama malapagi mami khaktana mami na te oza inter community conflict ne ba tasiyeng na tara ise adi fusion reaction ne ba kana no khangda ba dagi thoi ba khoi gi kasom gi da thoki ba nagani legi da badugi haidi oiga dori bra khoi gi church ki leader ahum hat li ba se haidi wahang je kana da hang doino masi responsibility je kana na pu doino haibagi miyam se da chamamna dana dum leiba aduga haiba thoi ba thodok mayam unwanted incidents mayam sigi responsibility di lengang na duma pugadabani duma pu lengak ti hajuk maksu dum masigi noma gi thok ke ba haptam le raga tham le dum kauraga adum akhoi praja na su mu phone tawraga ya na akhoi ju dum chatli boza sigi matang sida maitai ga kuki ga khaktang oiramba dagi chahi ahum chumna oiramba dagi hojik fusion of reaction inter community kind of conflict oina la ise Oza masi Oza Somorjit ki mot masi kamai na yeng bayai kari point of view pininge ozang dang dang ha mok ta koi notice window koi gi singuma chance bi bi gi da mok ta thagat chari ko yamna tarmol loiba state amani koi gi Manipur se kon yeng bayai ko koi gi
कोई series of conflicts से not only third May की मतुंग दगी वाक तना त्रे कोई ना करने ये मना मोनोरमा की हक तक तकी सुम ये गला पता कोई की सी की पोसिमा दो म कोई दा तंगदू लेता हंदे बगी स्टेट म कोई दा दो फील तो हन बसे मसीदी कोई फनेम ना कोई ना खांग दो लाई है तारे कोई ये मुझे को कोई की ngasi थमीबा bloody Manipur 3 kill 21 kidnap है बा वही सिमको सिगी नॉर्थ विंडो थम्बिबा bloody है बा कोई की टॉपिक से the word itself सी खाम ngok में याव बरा है जे कोई ना इसा दंग साइ हैक लागो टॉपिक सिदी याम हार्ड ओइबगी कनो वही कर दिसिन नरे से काने फील तौजगी अदो bloody है बा पोसिम कोई की मणिपुर दे हुजिक सिनरी से मसी चुमबरा गाइसे मरमदी कोई येबे कोई की 300 Indian millions लेबद को only 1200 British bureaucrats ना सही चंगा है न पाले कमाई पांगे द गालगा मदमु को तोंगान बस स्टील गेट्स कैन ममिंग थोंजन लगा जुरिडिक्शन में सेमल लगा को मखोय ने कोम न पानगी बगी ममिम ख कोइना लिसांग सिन ब्रिटिश की राज की मतम दि उरेब सी पोसे कोई इंडिया गवर्नमेंट ना गसी मणिपुर द तौरिसी सिगी मोंगसिम कोई यारब्रा गाइसे कोई जलियन वाला बाक्स द सिगिबा मिसिदो इंडियन द कापग इंडिया तने सिरि म्याम्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन को अदो कोइ नोजी लाक्तोइदि पालिबा फॉर द लास्ट so many decades मरकता कोई रीजनल पार्टी खरबदी यावखरे को सिगी हाई कमांड की कोई पालिबा सिगी पोच देदा कोई लेरी मतम दुगी एमएलए मंत्री सिंह सिनने माई मागी अनिंग अपाम फोंगतोकबगी केनो से गट से पॉलिटिकल विल से मसी सुदबा हाइतार लेपाक nga के हाइतारगदी कोई कई चंगेरगदी थौना लेबा पॉलिटिकल पार्टी अमा अदुगी मथक्ता ऑन टॉप ऑफ दैट थौना लेबा पॉलिटिकल की लीडर खरा सी हम दरकार होए डेमोक्रेटिक पीपल फ्रंट की कोई रीजनल की वाखलों अखोने थमजरीदी ngसाई not only अखोने एक लाउरगे खोंगे तोसलगे हाबंतब अखोई यावजरीबा ngasi yengsi ngasi thoiba ngasi angang miyoi hum sirga ko amana soiba adigi nahan gi chorogi kari wangli da thoiba thogdok wathok ko sidai khoi gi sarkar sina changsil laga kari step lakhot karge ge je कोई उ फंगदे मतम दा कोइना येंगमसे करिगुबा इरांगम थोगदी स्टेट की फोर्स संजल लगा कोई कर्फ्यू थमजनबा सूट एसाइड लौथोकपा मतम की फोर्स थाजल लगा हारिबा पोट मैमजी मतम चानक कर लाक्सल लगा अनदर फर्दर इको थोंदबा सी am तोंगनरमेबा हौजिसिना माय मागी मा थोपगी मोंग द लेनरपगी स्टेट am खक लाकपजेदा अखोय दौजि उ फंगिजे यामना पॉलिटिकल पार्टी उजरगसु यामना कोई मंगम सांद्रबा को अदगी कोई मंगोद से यूनिफाइड कमांड सागे अंकल थंबिगिबदो पाइदब्रा गाइजे परमदबियाय इन माय केस आइना उजबददी इचानुपा दाइना लुपा चाम पिरगा ngasi numit nang lupa 30 de hek sida thoba nang ai dungi ga haibagi khupai do adugi mong man ba adugi division of keno se koi u fange ba aduna mangam sandre कोई लेरिबा सरकार जिसु असोमना कंदगी लेरिबा हाई कमांड की इंस्ट्रक्शन से लोई चटपदी नको स्वाइ से द कोइना कयामु अखोइना तोहनिंग लेरगसु मखोइसु मखुसि मनिंग द पुनबगी फिल्म द लेरे अदुना कोइनि बुजी येंबे यादिसे चेंज है पोचिने चेंज करम कांदा है सिगी चेंज है कोइना लाकदोरिबा सिगी इहोसे द मी की थमोइद मणिपुर की मेट्रबाक लेरिबा इमा सिंह इचा सिंह इनाउ सिंह खुरा सिंह पुंग खरिमक्ता अहोंबदी पामे से अखोइना फील तौरे अहोंब पामेगी मरक सिदा करम अहोंबनो हारगदी गसाई चाही अहोम अखोनि येंगेदना मेगी गसाई एंकर थंबिगी बा मेगी 3 की 2023 की मेगी 30 ngasi ngarang चाही अहोम भागरे को अहोम भागी बिदा लेंगाक सिने करी कई तौरगे जे लेंगाक सिने तौगी बिदा गसाई सीरीज ऑफ गसाई मिहा मिपुन म्यामा नदा मरक पियार लाखरे मरक CM ama singre anoba CM lae 98 days sujale ko koi gi same old situation je adum lei bai wani da ihong da base masai da koina chi sam draka lei se koi gi mipung khni muk to loi faur ba matam ne ana chi sai je kui dre da ko hai ba chi ji da koina kai gumba olo dra ba handagi matang je koina kai gumba si gi chi si ta hog da ga di ko si gi post di koi arai bane na lo bu yai aduga lakadoriba 27 gi matungda koina change ka tahogduna mai gi mangam san ba mai gi hana gi niti niyum to chasing changjen gira ba ko laina se koi gi asogi mating lu ba haitare ICU de lei gi hena lu ba laina se kui drab ne ba aduna aina
ngasi kainosida thamjani di ngasai series of ngasai anchor na hangbi ba sigi pose kari na orak pa yabage habagi poto khoi khudimuk se ngasai anchor na haibi gre lengak ta loi tai haisi khoi si lengak sina kari bo willam le raba ko mongonda khoi tauge haiba ma santi le helage haiba ma khong thinba ngama ba phi kan ba ngama ba adu wi thonam yawgadi ko ngasai poche akhoi da yamna hujing double engine government na mokhoi na hujing only mokhoi na interest level area se vote ne adu vote sida su yamna interest le ga ngasai gi mamni tagi mapi jo jo ta da nukti ja gi hai khoi na ani suba question da yawi gi ba 15 gi me da khoi gi chief minister gi churchan put khongchet ki matang se sai dai matim tang ai panjau ge khoi gi chief minister amana churchan put khongchet ki matang da khoi gi public domain da thamaga ko khoi gi chatkani ga na thongli po che sisu khita khoi gi sarcastic oi ba pot makhalam ne ba chief minister ji manipur gi chief minister ni ko he is willing to go anywhere ma chani ngom da loi chat pe yai to bu ngasai gi epicenter oi gi ba churchanpur se masi gi mafam ji da hayeng jagani ga na tholi po che dpf gi oi di thing male kitang mangjung na hana kitang chengchen biu jasen biu ko adu ngasai gi agal tham gi ba ai chapang mi ga hai khongchet do adu na tab ai ri yoru re ga convoy chamni jawa chani chong ko tor chal ro hala ga adigi dc khar unar ma ga de te khut khar chawa ma ga phi khar yan ra hala ga kemte koi gi feedback ta la traga ma gi after kenoji u phang da gi khongchet or ga di madu ju chief minister gi secretary le ma myam ine jen phambi na ra ko kai do ya ge do akoi using manipur da le se koi gi dream je shatter to ba ngak tani mai te misa koi myam dream je koi bible is haina ko a person who doesn't have a dream is almost like a dead man asi ba pangkhak ne ba koi gi asa le to mi se adu manipur le ba koi je asa ji kyam le ri ge ba adu marpu ne chuja bori chen tho le ri ba idp sing ji asa ji rai le ri ge bu ji adu asa se pur ga chapi dui ne koi gi chief minister na hai ba honorable chief minister chapi matam de phong phong ni kom ni chapi ya dri ko maram di idp sing ji asa ji amtang hanjan jaba hangi du ne gi ti ja gi ima khoi bu ground kan im da hanjan doi no mama mapa gi ba khom le ti ba labor ne ai ima khoi chuja bu du ke de chat tu na da pakhum le jam ti da hai bu pakhum ji puru chat ke du ne khoi chief minister khong chat che aduna khoi thamjaning badi yamna fruitful le khongchet ohen biu chal bu ngami ha bi khongchet ohen bi ganu tori bu thabok to mangam san biu ko som da kari gumba as a manipur gi chief minister moina thongna le le ga di khoi khudi bu na gi maning de loi lep toini na ta aduna lakjani ofam di khoi gi hujik le ri ba double engine gi government ji di makha ta na khoi na appreciate tong ningai di oide haibadi magi mana tawriba magi keno chingtuna khoi loi ucher ba ngak tani ko pen da ngak tani hujik se adu pen da myam issue myam jing asi aina madam gi anchor gi table thamaga di I can speak more than 3 hours pen da myam du di yam khre ba ko adu leba ki praja myam loi khanga ngak tani aduna khoi gi han mi round da aina chenjara ko dai haning di manipur si khoi gi apik ba phurup ni jati sune tari bani ing na ching na leba pamjai santi su le hen biu chokhat thorang su tongminasi angang jingjigi dream jingju settle tobiganu lakadoriba mai gi mathau mangam pangthok buda su niti niyom chung na pangthok buda sarkar asina mating thong na tobiu sarkar khoi gi lepa ngak pai je arai banate ko aduna khoi gi thongna lebam jangi thongna yaw draba political party thongna yaw draba leader du di ko khoi yam mun khallaga chi sama darkar lei hebsima ai saida ha mi goine smai thamse Okay, thank you. Project khoi gi oja sotin na su thambi bada anauba sarkar ma tangai phadana yamna maru oi ha bise thambi ri ba adubu hojik thoi ba manipur gi conflict si dagi miyam gi mindset se khara khajik ti hongba gi mami ma takhalak bagi achauba maram di khoi gi regional political party gi web amadi oja khoi hojik si uba phangi ko akhoi national party sing gi khoi gi congress na lisang chin na pan bagi khoi consequence Congress ki matam da su si tripartite talk ta yanarambadagi adugi continuation do BJP na dum chatpagi khoi gi masi consequence khoi ureba adumapu khoi gi regional political party gi matang ji hek pusalakpa matam da miyam da kai haini drawback haigadra maning hanba am khak lai je regional political party si mai pa ena khalga su regional political party dagi kagri ba miyo do heng member of parliament chatlaga ma wa ngang bagi matam phangoi kai bagi statement se oja somorjit thammi
सिमा चांगना थम्मिको अदुदगी मो खोय जा छोतिन थम्बिरिबा चोंथोक चोंजिन हौजिक सी रीजनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की वेब अमा लाइसिदा ओजा सोमरजित अखोय हयेंग सरकार अमा सेमबा हाबिस नंबर गेम द सेमा कदुइने बोजा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सिदगी नंबर से सुद तारगदी कारगदी माइसु याना याना बहाबिजाबी सी दुम तौबसी अखोय उदबरते दुम उई हैबा हंदक अखोय तमिलनाडु की टीवी के गी सी चामगनि पान फंगबदा आईएनसी गा तौरगा सेमबसी कोई उरेको अदुबु रीजनल पॉलिटिकल पार्टी वेब अमा लाइसे नाकलमरम दे याम फै अदुगा ngसागी एना जथमजबा पार्लियामेंट वा ngangbagi matam phangoi habagi kaini narrative amkha sigi matang si oja kari kamai thambiningi laiba phibam sida 2027 ki election sida regional political party na mai paga di lairiba hojik prevailing situation sida change sama purak pangamgani habagi thajaba se oja somorjit kari kamai thambiningi amtam okay hojiki question se yami adubu ai haijege ko regional political party se koi gi मसीगी मायोन अमा खक लाइसिदी अनोबदी ओइदे मणिपुर सु दुम कोइगी मिंगोइना पलवदा पॉलिटिकल पार्टी अफबा दुम लेरमी को कोइगी एमपीपी मतम दसु दुम तरोमी अदुगा हुजिकसे कोइगी थंगरी बियुलो नबा नागालैंड सिक्किम मिजोरम को अदिंगरांग नहांदा कोइगी टीवी के गी त्रिपुरा दा हुजिक तौदुइसिउ त्रिपुरा केनोगी सुमाइना कोइना हुजिक येंबो यारिसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी दा कोइना संग्रकांदा अखोदी येंबो यारिसे काखन अहुम खक येंबो याइको कोइगी स्टेट सब्जेक्ट यौजबा कोइगी स्टेट लिस्ट की 61 सब्जेक्ट सिमा फजना कोइ डाइल्यूट तोबम चंगी अदुगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे पीरिबा कोइगी आर्टिकल्स मयाम जिगा इरोइना चलगदी को कोइगी पॉलिटिकल पार्टी से कोइ हौगिबा पॉलिटिकल पार्टी खुदी मो रीजनल दे हौगिबो आक्तनी अदुगी मतंगी मतुंगिना कोइ नेशनल पार्टी ओलकपय वानेबा अदुगा सिसु कोइगी साउथ की विजय की टीवी की से मागी पार्टी से चाहि अनि खतंग गारगसु मागी थौसिल थौरम मान पीरिबा मागी थाजबा प्रजाद पीरिबा सिंगसिना मरमरकांदा कोइगी हाइबा पोसिला इनेबा अदुगा डेमोक्रेटिक पीपल फ्रंट की ओइनदी अखोइना गसि येंबि यारिसे अखोइसे 2009 दा फॉर्म तौजरगा 2011 दा कोइगी डेमोक्रेटिक पीपल फ्रंट की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रजिस्टर तौजरबा 16 इयर्स सुरबा दुगुम पॉलिटिकल पार्टी निको कोइ लायो खरबा ओजा जी टोन्स ना शर्मा की मी मखादा माना फाउंडर ओइना तौबिरमबनी अदुगा सिदी मे की 2023 अहुम की मतुंग दगी दी ऐसा फर्स्ट की राउंड हाइजेगी बिदो अखोइ से चेंज अमदी दरकार ओइरे से मयाम की थमुइ दे लोइ लेरे अखोइ दे करिंबा हंदक की मतंग सिदा चेंज अमा हाइबसे अखोइ से हुजि रीजनल पार्टी की डिफेक्शन की करिगी ngaktang अखोइ साइड द थमकान दको अखोइ नो जि येंबि यारिसे नेशनल पार्टी ना अखोइ द हुजि लैरिबा अखोइ मियेंग से कमाइ येंगी नंबर 1 अखोइ हुजि की तेन ग्रबा अखोइ कांगपुपी की हाईवे से तेन ग्रबा 25 किलोमीटर्स की हाईवे से अखोइ अमतंग डाइजेस्ट तौमिना सेबा नेन आर्मी की यूनियन लिस्ट यावरि निको स्टेट लिस्ट नते यूनियन लिस्ट नि हाईवे से अखोइ की सियाचिन ग्लेशियर हैना 78 सांगबा किलोमीटर 70 का सांगबा कोई यूनियन ऑफ लद्दाख तो लेबा कोई ग्लेशियर हम ले एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया का चाइना की बॉर्डर्स ने अदुगा इंडिया की आर्मी ना एक्चुअली मोइना ngak सिलिबा डिस्टेंस दी अराउंड 6 to 7 kilometers खतनेबा सिगी 6 to 7 kilometers अदु एक्चुअल लेंथ 78 kilometers द इंडियन आर्मी दा एवरी सिंगल डे नुंगती जाएगी इंडिया की आर्मी दा थादरिबा बजट से 4 to 7 crores करोड़ मरी देने करोड़ तरह फो एवरी सिंगल डे थादरी है अदु यामना पावरफुल ओइगरबा इंडियन आर्मी दुना अखोइ की यूनियन लिस्ट यावजरबा अखोइ केनो दे यावरिबसे चटप फंगद्रिबसे मसी अखोइ क्वेश्चन तौबि है डिलिबरेटली अखोइ न ngasi मखोइ न तौरिसे डिलिबरेट अम यावरे को हजिकि 4 to 7 crore से मोइना पारि येंबदा बजेट से चाही अमदा 17 हायर सेकेंडरी स्कूल साबि याय अचौबा बजेट ने अदो तीन ग्रब कंगबुगी सिगी डिस्टेंस से अखोइना चपंगम दिसिन मरम जे कइगिनो इंडियन आर्मी जम सोनब्रा मोइगी जु केनो दो ओइजबनिना अदुगा हुजिकि कोइगी सोंथोक सुजिनगी फिबम से डेमोक्रेटिक पीपल फ्रेंड की रिफॉर्म अखोइ स्टैंड लैजै को हान बस स्टैंड दा अखोइना हुजिक थमिसे हान वोट काग्रबा को हान वोट काग्रबा इलेक्टेड ओइग्रबा एनी पर्सन एक्स वाई जेड अखोइगी डीपीएफ ता join तौरगा वोट लेप यादे अदेनी सुबदा once DPF तो कोई करिंग बचंग रगदी मतंगी मतुइना ngसाइगी कोई
ꯑꯦꯂꯥꯏꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯒꯦꯝꯅꯤ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯃꯤꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 30 ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 30 ꯄꯣꯏꯟꯠꯁ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DPFꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯡꯀꯔꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯨꯅꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯥꯗꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗ 1,000 ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ 50,000ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ 50,000 ꯇꯥꯜꯂꯛꯇꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯪꯈꯩ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯋꯥꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯨꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯉꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯕ XYZ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ CSOꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯅꯔꯤ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯀꯣ ꯆꯦꯟꯖꯁꯦ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯖꯃꯦꯂꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ 25 ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 2.5ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NIA ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा फेगा फेरगा हाइनरीबने बीजेपी ने वोट काबदे ECI ने काबनी गाइन सिगुम डेलीगेशंस मैम सिगी मरक सिदा अखोई चमना थोक्सरीबा थमोई तिंगना मियाम की सेवा तौदोनी चेंज अम लाक्तोनी नरगदी अखोई विजिक लेरिबा अखोई कनोसे मणिपुर की लेरिबा स्टेटस मियाम की पुंसिलोन से खितंग वर्सु लेवल अम थांगत की हाबगी पांदम थोरीबा DPF कुमबसिदी मोइगी येंगनबदा अखोई जे कैसोइना दिखलम दबि याय अदुबु मियाम की खोलाउसिदी इशोरी खोलाउनी अदुना कोइना सिगी मतांगदा लाक्तोसिदी हंदकी हुजिगी लाइबा पोटसिदा नंबर गेम मनंग साइ पनबिगिबदो हंदकी पोटसिदा कोइ हुजि वार्स वन था तरुक तरती कोइ खंगिन ताबनी थमोइ नुंदा चेन कोइ थाजबा थमगा अखोइ करि मसी मतांगसिदा करिगुम खरा तहौद्रगदी अखोइगी पुंसि लाकदर इचा इसु सिंगे मखोइगी कनो सिंगसे अरुइबी पंतुफम अदु ओइगिदोइनेबा अदगी मरतना ngasiगी अखोइगी कनोदा लेगिदबा अखोइगी चिनाउसिंगसे अखोइगी ngasiगी थौदोक्ता हाइतारेको सिगी पोटसे अखोइगी पोटसे कमाय लाकेदा इलीगल इमिग्रेंट सिंगसे मसीनेबा अखोइना हजिक टारगेट तौदुइसे हाना लेरिबा अखोइगी इंडिजिनियस ओइबा पोटसिंगसिदा अखोइना कैसो यामना कनो ओइदे अदुबु ngसागी अंकल थमगिबा PDF कुंबा अदगी तोंगान तोंगान चंगसिलगा अखोइगी वार लॉट साइड ड्रग की वार लॉट से तौरीबा पोटसिंदनेबा ngasi अखोइना तौरीबा चैथेंग फंगिबा मैमसे अदु फंगिबा चैथेंग मैमसे कराइदे लथोकदगे हारगदी यामना मतिंग लेबा गवर्नमेंट अमना दरका ओइरेसिने मतिंग लेबा गवर्नमेंट अमना करिगुबा हाइबा पोटसिंदो तौद्रगदी सम सम लेमेन अमदि तौबदि याररोयबा अदुने अखोइना लेजिस्लेचर दे यावरगा पॉलिटिक्स दा अखोइ मैमसे चंगसन मिनरगा हाइबा पोट मैमसे तांथों मिनदरगदी अखोइगी इलीगल इमिग्रेंट्स ओइरो करप्शन ओइरो अदगी इकोनॉमी की ओइरो को अदगी एनीथिंग हाइबा पोट मैमसे लेजिस्लेचर दगी तोरकोदो पोट अमको ओइबनिना अखोइगी रीजनल पार्टी अखोइगी डेमोक्रेटिक पीपल फ्रंट जुमदवाइदा थाजरकांदा हाइबा पोसे चेंज लाहंदुइनेबा सिगी लागु मतमदा डेमोक्रेटिक पीपल फ्रंट अखोइगी लेजरिबा अखोइगी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स तौजबा अदबाइदा थाजबा कांगुनी अदुगा पॉलिटिकल रिवोल्यूशनी साइना जो अखोइ दम लौजबा याइ मरमदे अहोंग अमा पुरकेने खल्लिबा अदुगुंबा अखोइ एनर्जेटिक ओइबा को यामना डायनामिक ओइबा यामना टैलेंटेड ओइबा अदुगा नौरिबा नहा तनेबा तौरि म्यामसे अदुना अखोइगी उबा फंगे अखोइ नेपाल दा करिदा को जेनजी गी अनोबा मायोन लाइबा अदगी बांग्लादेश तौरिबा खोलिबा म्यामसे अदुना जेनजी गी मतमनी नहा सिंगसिना फर्स्ट टाइमर वोट सिंगसे अखोइ यामना थाजजै मरमदि सिगी चेंज लागु मतमदा मखोइगी कनोसिजु ओपिनियन से दरका ओइबा अदुना चेंज असिदी तंगाई फदरे मैडम को याम तंगाई फदो पोट अम ओइरे
irrespective of akoi lebiriba akoi political party tongan bo erga sugo yauriba tongan me aje guji khangedna me gi tai hom dena ngasi bogi till de tai tra ga mari tai tra hom de gi me bo to chahi hom hen dogri da han yauriba mla me aje kari constructive oiba decision kari lower ge akoi ying ba yai akoi sum uda udren lo ba yai sai gi akoi inau da hangiba thajari bra gai do akoi gi da hangbe ge nil ne zero ne thajani ngai soi oidre maram di hai gi kano mayam sina thokriba thokdok wathok mayam sina ko aruna change daga hoi lagadoriba angan basakta tawdoriba khoi demo kano gi election se taum du saba vidhan sabha election se masine ba change na koina buji hai duisi aduna khoi gi similon khangdi anything lagadoriba param na chatharak pada political history yamane naramutamda sigi history is quite a sati ba history oire Laishram Somorjit maram tang thachage hariba koi everything change I see through political the lakatori ne legislative power yes ado power si koi voters ne pi doi ne koi people gi mandate tagi koi gi chahi manga gi right se pi ra kanda power se man pai ga doi absolutely aduma ku Laishram Somorjit koi na hojik yengba yari se hojik laiba situation si akoi Manipur se economically dukimatik sothara ba kwa ai inflation rate na dukimatik high oi ba aduga per capita income na kwa dukimatik lawa so ba lam ma khak ne aduna why mi sing se akoi na dum taja ba da mi sing se awon ba hong ba di change di pa me ba change pa ma ga su means of existence da chil si su darkar lai bani na ngasai chahi manga gi kano se hanagi lairaba ka hani heavyweight or ba political parties in sina dum shell da ona bagi phiba mam khak adum lairaga di change se oja khoina pam go su purak padi khara waga dori bane ba aduna ngasai gi akhoina pi ga dori ba power se khoina hap dori gi na change se ahan bade de akhoi voters jana akhoi gi mind se jana change da kan da chumbe ko sida kari message pibi ne yes aba de yamna yam phajaba question chu oire ko akoi gi mi se chung wa le ga din ma se kari gumba pambai ma thiri mi oi gi akoi gi haine ba le na yamna mamma ga di ngala dong ne ha ba do ko oja bi mol gi hak tak ko koi MP hak tak kasam da koi kisu sel gi kasam oi gi de madu gi pi gi mandate se koi gi Manipur le miyam gi mandate se oja bi mol pi gi do madu araba example la mane ado huji kari gi mi gi thokdok se thom draga di ko hari ba continuation se lak pi ya ba huji su tori na koi gi chief minister women's empowerment scheme gi makha da koi gi tongan ma ma gi lising tara hap tu ni kho tu ni tori miyam se Bihar de example ama Bihar de tawja kare ko adu bu koi na khangdui di we are not Biharis koi Bihari makti natte ko we all are Manipuris Manipur gi tongan ba koi gi ikai khangba ko koi gi minungsi pokpa ijat leiba koi myam se tongan ba mane ba koi gi keno se adu handaki lakadori ba sidadi IDP sing de lupa pesa piraga karino moina khandui se ai moina bo thado pesa pige kari khandui moi gi thamoi ama leigra bane ba already set to grebo jikse ana set to no leigra ba thamoi de thamgra bo tu lupa lising manga ga tara ga onthona ji se arai budi ori dori habni ta aduna khoi ngasi tari ba dasa ji amuk taning daga di ngasi mak tari ba dasa ngasi hek jingom da April da mitra wasi ai go adigi huji thoi ba khoi gi reverend me ama embrace tori ba Assam koi ki kanaguma community mana Assam Rifles hills of friends of the hills and thai chong chong tha ta me ma me ke no da Assam Rifles he the friends of the hill people and the hill people the zikiri je kana no adu question me am je lak pani ne ko hai ba question me am je thamoi nda loi mami ta le ne na paisa ga vote ko onne bagi matam du loi gre bu ji yam ka ma hen loi gre matam hen gre ko time of enough is enough hojikti khoi ne ji tau do ji ngasi maitai macha moina Manipur macha moina lakadoriba jene election da paisa ga khoi wana nin leiraba ko aita di akhoi se khoi gi 21st century gi losalam dai da khwai gi pangba aduga kai hai tare akhoi ji mithibo mitam bal hai do khoi gi maitai gi wai da adu ta to ka doi ne aroi ba aduna khoi di huji munna bhab ta ga da munna khan gi da mutam ni aduna ina young voters sing da appeal to ni ji young voters sing gi mind ji di mohoi di huji thai gi ahal man ha ga angang sing na in ba do is another story ko huji ti moi ji khang ba khang ba ne ba hai ba ya ba khang ba moi na ahal man da hai bi mutam da ko ahal man ji loi tai huji aduna khoi gi
लाकदोबसिगी सिदे चेंज है कोई पैसा की चेंज को इमोशन की चेंज अदगी स्किल डेवलपमेंट की चेंज अदगी की हेल्थ सेक्टर की चेंज एजुकेशन की चेंज अदगी मीनिंग की चेंज लाइफस्टाइल की चेंज को उसी सिंगापुर 80% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन से तो अतोप कंट्री लागा 20% खतन लेरगा नुआइने मुई केनो तोथुइसिदी अदो इसे हाइसेगिबदो 300 million people India से only 1200 British ना bureaucrat British ना नैरगा लेरमीबा स्टाइल तो अदो या मानसलपगी पोट अम यावरे बुजी अखोई मणिपुर की लेरिबे सिचुएशन सिदा अखोई पॉलिटिकल पार्टी खरना अखोई हंगलाई साबी बाय तारे अखोई दल लेरि मैम से फमुर फम लेपुर लेपको अंगांग त्रोंग लौबी अंगांग सिबुदुजु कैन आई गिव कंडोलेंस मैसेज जी का हायरगा फोन के तौरगा मैसेज थानरगा यारे हायरगा कंडोलेंस मैसेज के पीबी टाइम मानजल लेबा अदुगी पॉलिटिकल विल यावदबा थौना लेदबा लीडर सिंगदुना चाही हुम अखोई येंगल आबनिना मतुंगदाना सुम येंग लेरगदी हाइबो पोतु करी ओइगदेगी जे अखोइना भाब ताबिरो हाबनिदा अखोइगी मैसेज दी अदु सिगी मैसेज इज वेरी क्लियर इनफ इज इनफ नत्रा अदु तादी लाकदोबा 2027 की अंगन बिजैदा चेंज तो वैसे पॉलिटिकल की एरिनाज द चेंज यावद्रगदी अइना स्वाइदा नोन तब अखोइजे अखोइ इथौजे धरना तोक्सी लाओ को अदगी मैना पाइबी थोलो हाइंग डिसिडेंट प्रोटेस्ट लई हंगसिना अदु लई हंगसिना मचेम अदु लई सी गाखने अखोइगी लाइफ तौरी उंगिबा पोट मैम से सी मैम से तोन सी कदुबगी धरना फमदैनो कदुबगी इहों तौदैनो सिस्टम दुना मोंग ताना लैरगदी अदुना गसाई सिस्टम हाइमो तमदैना सेंटर स्टेट लेरिबा खोलिबा थेंगनब तारेना खोजो कोई पिकेरा चावल थेंगनब तारेना सिगी मिंग जे लेदुसो बुदी थेंगनबगी नुंगाइबदुमदी अखोइना उद्रिना मदु थेंगनबगी दमक्तने अखोइना सेम सारिस पॉलिटिकल रिवोल्यूशनिज्म ओइना अदुई पोतुदनी अखोइना पैसागा अखोइगा ममिन तिंगब यारोय वी आर नॉट बिहारीज अखोइदी मैतैनी इकाइबा खंगी इज्जत लई को तौबयाबा तौगरे वाबयाबा वारे अर लागदोबिसिदी अखोइ फजना पुंगिंग लैतारगा थादगदोबे भोटो मोंग मरिन चुम मफमदा थादजी हाबे सी खतनी दा अखोइना हाइजरिस Okay, thank you very much.